ब्रेक मतुंग तराम नोक्सरी ट्रांसजेंडर नुपी अमगी वाखत ताबिद्रे हाइदुना MHRC दे वाखत लगले कमीशन इम्फाल वेस्ट की SP दे दिसंबर कुनगनी थोय फावगी मनुंगदा कंप्लायंस रिपोर्ट पिरकना खंगन करे होजि मखा ताबा पाव पिजरी ट्रांसजेंडर नुपी अमा वरिबी उसम दीपिका सनुबु माकी इमुंगिन मियोइसिंगना फुबी चाइबीबदगी सोले हाइदुना जेनिम्सता लायिंगबगा लोनेना थौदो असिदा चेनबसिंगी मथक्ता BNS अमसुंग ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लिसिंगनी तरामापन की सेक्शन अहुम अमसुंग तरानिपांगी मतुंगिनी इम्फाल पुलिस स्टेशन वाकत लुबदा पुलिस की माइकैदगी लखोटफम थोकपा थबकसिंग लखोट पिद्रे अमसुंग पुलिस स्टेशन असिगी जनरल डायरी GD दा फावबा एंट्री तौबिद्रे हाइदुना ट्रांसजेंडर असिना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन वाकलपदगी कमीशनना वाकत अदु लखोटुना खन्नरबा मतुंगदा थौदो असिगी मतंगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP ना मथंग थागी कुनगनि थोय फावगी मनुंगदा कमीशन दा इम्प्लायंस रिपोर्ट पिरकनबा डायरेक्शन पिखरे हाइरि पुलिस अमसुंग कमीशन दा मथंग मथंग वाकलकलिबी ट्रांसजेंडर अदुगी ममिंग उसम देविका सनु कुंथ्रागनि थोय कवि थांगमैबन युमनाम लेकायदगी यु धनंजोगी मचानुपीनी मांगना पुलिस दा कंप्लेंट रिपोर्ट अमा था सिगी तरानी थोय दा फाइल तौखिबनी अदुबु पुलिस की माइकैदगी लखोपम थोकपा थबकसिंग लखोलक्तबदगी कमीशन दा अमुक वाकलकपनी हाइरि इथै लखोंग खुदोंग साबा मफम दा डबल क्रॉपिंग तौदुना साहाउ थादुना सेमिलोन फगलनसी पीटर सलाम कुम्ममगी मपुंग ओइबा लौरो लोख्रबा मतुंग लबुकसिंग हांगनगुमसी मही मरोंग थासी इथै लखोंग खुदोंग साबा मफम दा डबल क्रॉपिंग तौदुना साहाउ थादुना सेमिलोन की फिबम फगलनसी हाने एग्रीकल्चर लोइसंग की डायरेक्टर पीटर सलाम ना फोंदोखरे लेबर कोड मरी ट्रेड यूनियन तराम ओगली अतै ट्रेड यूनियन सिंगसु थागरपम थुई ब्रिटिश इंडिया मतमदगी मतौ तमदुना इंडिया लेबर लो कयागा ngapigani kayabu india lengana singnaba amaga loinana hena phaba mawngda labor court marida semdok pidona simi singi khanbirak pasida maru oina court of social security amadi occupational safety health and working condition court anisina casual employee daily wages MR work hours probationers barless temporary amadi imprentice na chingba oina di anoba manglala ma pirani haina public health engineering department workers and employees organization manipur PHEDWEOM gi president B gunamani gi cherola mana phongdorli Seron Cinemaka Tarduna Trade Union Asigi ideology da ikoina tawbangam da bataruk ta bathabak thorom sing aphabani khanglabasu opposed tawba yade habigi wakalol khar khajik na thairam laga labor court mari asne state gi sinmi sing da kana ba pirga dawa aphaba khudong cha basu khangmina ba sungbani habigi wakalon state gi simi sing da maruina mabuk thandriba simi sing da khanthabina ba appeal tawrakli Manipur University की टीम ना सोर्सिया क्रिश्चियन कॉलेज की पीस कैंप्स तसतुने यंगसिनख्रे Manipur University की इंस्पेक्शन टीम अमना कांपुपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा मापाउ जिंगटुन खुलेंदा लेबा सोर्सिया क्रिश्चियन कॉलेज की पीस कैंपस तसतुने इंस्टीट्यूशन असी BS फर्स्ट ईयर दगी BA सेकेंड ईयर द अपग्रेड तौनबगी अमसुंग एकेडमिक सेशन लिसिंगनी कुनगा मंगा कुनगा तरुक की टेम्पररी एफिलिएशन एनुअल तौनबा यंगसिनख्रे हाइरि CRPF ना वाटर सप्लाई 5 अमदी स्टोरेज टैंक सिंग यंथोखरे CRPF मणिपुर एंड नागालैंड सेक्टर की IG की मियंग मखादा CRPF की मरिफुगा तरुक सुबा बटालियन ना कांपुपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लेबा न्यू कथेन मानबी की टी लाइजंग विलेज द सिविक एक्शन प्रोग्राम TAP पांगथोक्तुना खुंजा सिंग द वाटर सप्लाई पाइप अमदी वाटर स्टोरेज टैंक सिंग यंथोखरे लमदम सिगी संगनारबा तांखुल फोक सिंगर पद्मश्री अवार्डी रियुबेन मंगसाबा नानी कुइरे रियुबेन गा सखंग नरकबा माक तांखुल की कल्चर बुनिंग थीने योखचब पामजब याम तांगबा सैजकबा अमनी माकी इसै सिंगसी सबसाना तांखुल फोक सोंग ओइब्रा नत्रग ओइदब्रा तांखुल फोक की फजब सैसक सैदा नत्रग सैसक अदुगी इंसेंस खर लौरगा माकी ओइबा अनोबा सैसक अमा सगत सागलिब्रा हाइबा वाहंग मयाम अमा हंगनदुना लागली अदु मदुगी असेंगबा पाखुमदी फोक नेनरब सिंगना खंगबिरी माकी सैसक्ति तांखुल की अरिबा मियामना काउन खरबा सैसक कयाबो
अनौब मयेक अमदी अनौब सुर सेमदुना फोकी कैरेक्टर अमदी आइडेंटिटी अदु पुखतुना ngasisu tagat tagat tekna hinganbani masimak yamna atangba khudolamani maki hojik leiriba phiba masi oirakna bohonabada Reuben na kayagi mati warkiba kayagi mati kathor kiba haiba adudi mahakpu munna khangba singtana khangbani phana yamna haiba sabani ngasi di tangkhulgi phajarba foki sasek kaya Reuben na kanduna thamle record kaya laure tungi mirongi damak mutpurna naidana lehauragani awang nongpok naxalism Jammu and Kashmir gi issue singda permanent solution pi ngamkhi Amit Shah hauki basai ni phurom sida lebas gi sakhwat khongjenda pul loiduna lakhiba ngapi gani paloiduna lakhiba naxalism awang nongpo amadi Jammu and Kashmir gi issue singda PM Modi na lusing balenga na permanent solution pi ngamkhi haina Union Home Minister Amit Shah na ngasi phungdokre wafam masi Chhattisgarh gi Raipur da numir humni chupna pangthokpa DGP IGP singi oiba annual conference da wangang mada misana phongdokhibani mangna hai police amadi tongan tongan ba agency singna khusam naduna leiba sigi mafam khudimakta narcotics amadi organized crime mapung phana leban mangamna bo honagadabani haiki idina thijanmada myanmar singna drug sungmada India gi GST aran mamong da sinna mathengnakhre Myanmar drug sungmada sangba raw materials sing Indo Myanmar gi ngamkai paring da Indian singna Myanmar masa sing da piri hoji makha taba pau pijari Enforcement Directorate ED na lusingduna sathaba investigation amana Myanmar gi miyoi sing Myanmaris na makhoi gi lebak da drug sungmada sangba raw materials sing Indo Myanmar ngamkai paring da Indian sing da gi leiba da hena khudong cha na bagi damak Indian sing gi goods and services tax GST gi credential sing aran mo da sinai haiba khangma ngamle hairi idina lusingduna thiumagi thabak satakibasi Indo Myanmar border area maruina Mizoram gi ngamkai paring da heroin kaya Myanmar dagi pusilakpada security force sing na phabaga mari leina ngamkai paring asida narcotics ki cross border gi oiba thabak thorom singi matang da thiumbagi thabak satarkibani idina thasi ki kunga tareta Mizoram gi ngamkai paring da operate toba narcotics trafficking network amaga mari leina money laundering case ama register toro matung da thiumbagi tabak chataba horkibani thiumbagi tabak singasi Mizoram gi Aizawl amadi Samphai Assam gi Sribhumi amadi Gujarat ki Ahmedabad na singma mafam singda Prevention of Money Laundering Act PMLA gi makhada satarkibani idina phongdokkibada thiumbagi tabak chataba asina phanglakpa evidence ki matung ina Indian singna Myanmar gi miyoi singda pinam gi damak pseudoephedrine tablet amadi caffeine anhydration singba khomjinduna ngamkai paring da puraklaga narcotics network mari leinama Myanmar gi miyoi singda pituna transborder drug production amadi drug trafficking da natana money laundering gi thabak thorom kaya su satari haiki idina makata na phondokibada thiumbagi thabak sathaba asida Myanmar gi miyoi singna methamphetamine tablet sing sabada sangba raw material sing adu Indian sing dagi launa bohonabada Indian national singi GST credential sing aran bamong da sijnai masida natana thiumagi thabak chathaba asina Indo Myanmar gi ngamkai paring da leiriba porous region sing da narcotics manufacturer singi supply chain sagona ba tongan ba scheme sing leiramba thengnare India gi tongan ba state sing da su narcotics ki thabak thorom sing sagona ba financial gi oiba amasung smuggling ga mari leina ba connection kaya mas khanduk pangamle hairi ba sing asiga mari leina na satharamba money laundering gi achok ba thawong amasu mas khanduk pangamle haiki idigi investigation gi manungsanna red satabada hawala operative amadi atopa miyoi kaya adagi lupa lakh nipugo taruk dasmik tare rom seize tawba ngamle hain amasung mari leinaba bank account kunga mathoi freeze tawsin khre hairi center ya no labor court sing workers sing rights kangkhong sahen gadori Arvind Sawan Shiva Sena UBT gi MP oriba Arvind Sawan handak center laingakna anoba labor court mari mapung phana sanaba hawan kibabu yaning da phongdola duna anoba labor court sing asina workers sing gi right sing bu kangkhong sahen gadore masung leiba sida workers sing gi oiba tungi lambi haiba si mathong maram khangal loidore haina phongdokre
मेघालयदा आंगांग समंगा यावना मियोय लिसिंग तरागी मथक्ता HIV पॉजिटिव ओइरे हुजी मखा ताबा पाव पिजरी प्रोटेक्शन यावदना युम्बान मरी थंबना मेघालयदा HIV संदोरपगी ख्वादिगी अचौब मरम ओइरे मेघालयदा आंगांग समंगा यावना मियोय लिसिंग तरागी मथक्ता HIV पॉजिटिव ओइरम थेंगनखिबगा लोइना स्टेट असिदा HIV एस की केस मसिंग हेंगलगलिबसिदा स्टेट असिगी हेल्थ अथॉरिटी ने नुंदांग फुंदोखरे हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल सिंह फुंदोखिबदा HIV केस ख्वाइदगी यामना लेरिबसि ईस्ट जोंटिया हिल्सतनी HIV पॉजिटिव ओइरबा आंगांग अयाम सेल थुंगी फिबम फतबी इशू सिंदगी ओइरी मसिना मरम ओइरगा मेघालयदा अचौबा हक्सेलगी ओइबा क्राइसिस अमा लेरिबर सिंगरे हाइकी मेघालय एड्स कंट्रोल सोसाइटी मैक्सना फोंदोखिबदा स्टेट असिदा HIV संदोपगी ख्वाइदगी अचौबा मरम असि प्रोटेक्शन यावदना युम्बान मरी थंबना ओइरी हौजिक सु मियोय कयाना HIV टेस्ट तौथोक्सी यादबना मरम ओइरगा HIV गी केसिंग खंदोनब होनबदा अपनबा अमा ओइरी मसिना मरम ओइरगा लाइना सिंग अलिंगैदा मेडिकल इंटरवेंशन तौहोगदबदु खुदोंचादबा मायोकनादुना लेरे हाइकी हौजिक सानबगी पाव मेडल फगलब मणिपुर मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन की सानोरसिंग तरामना ओखरे चलिब थासगी मंगादगी तरा फाउबा तमिलनाडुगी चेन्नईदा पांथोखिबा कुनगहुमदोय सुबा एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप ता सरुक यारुबा सानोरसिंग तरामना ओपगी थरोम मंगासी मणिपुर मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन सिंधुना सिंजमई वाइखोम लेकायदा लेबा एस थंबाल की संगायदा यामना चिंगलेमना पांथोखरे हाइरे एक्स पोलो क्लब ना चैंपियन ओरे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की स्पॉन्सरशिप मखाद कंगलागी मनुंग कांगजै बुंग सानारिबग सगोल कांगजै कब लिसिंगनी कुनगा मंगागी ngasi लोसिनखिबग लोनेना लोसिनम नुमित सानाखिब फाइनल मैच ता एक्स पोलो क्लब वांखै माइ पाक्तुना चैंपियन ओइख्रे ngasi लोसिनम नुमित सानाखिब फाइनल मैच ता एक्स पोलो क्लब वांखैना सिंखै हुनबा पोलो क्लब कोंपान बु पांजन तरागा तरेत तरादा माइथीब पीरगा चैंपियन ओइबा ngamkhibani मणिपुर संगाई फेस्टिवल लिसिंगनी कुनगा मंगागी सरुक अमोइना थासिगी कुनगा माथोइदगी हौरगा ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन AMPA ना सिंधु जथरलिबा कप असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान पोलो क्लब कुनगा माथोइना लीग कम नॉक आउट बेसिस अथोय अहन चांगदम नखिबनी ngasi loisinma numit ki thauram aduda chief secretary Dr. Punit Kumar Goyena athoiba mithunglen warduna team champion oikiba ex polo club ta case award oina lupa lakh amaga loina na trophy amadi team runners up ta hauraba singkhai hanba सिंखै हुनबा पोलो क्लब ता केस अवार्ड ओइना लुपा लिसिंग हुमपुत्रा पीदुना पुनिंग थगोटकी मसिगी मथक्ता कबासीदा सर्वयाखिबा लेमौरिबा टीम तरा अपनदसु केस अवार्ड ओइना लुपा लिसिंग कुंत्रा कुंत्रा पीदुना पुनिंग थगोटकी लोसिनमगी थौरमादुदा मिथुंगलेन ओइखिबा सिंग मणिपुर की सगोल कांगजै मसाना असिबुम अमदि मणिपुर दा फंगलिबा पोनी सगोलु फजना योखतुना थमनिंगबगी अपाम फोंदोखिबगा लोइनना सरुक याखिबा सिंगबुसु थागतपा फोंदोखी बॉक्सर कुंथ्रागा तरुक माइ पाक्तुना गोल लौख्रे खुमलपा बॉक्सिंग एरेना दा चथरिबा अहुमलक सुबा गवर्नर्स कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिसिंगनी कुनगा मंगागी ngasi पांगथोखिबा नुपा अमदि नुपीगी फाइनल बाउट ता बॉक्सर कुंथ्रागा तरुकना मागी लंबा ओरिबा सिंगबु माइथिउ पीदुना गोल्ड मेडल लौबा ngamkhre मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन MABA ना सिंधुना था असिगी कुनगा मरीदगी हौदुना चथरिबा बॉक्सिंग चैंपियनशिप असिगी ngasi तरुनी चनबा नुमित्ता पांगथोखिबा चै तरा मंगा मखा कांगलुप की नुपा मचागी तोंगान तोंगान बा वेट कैटेगरी फाइनल बाउट सिंगदा NSA गी निंगथौ खोंगजम रोबास SRBA गी हुद्रो मालेम के MKBA गी W महेश MBA RK अथोइसना PKBA गी TS वैक्सीन मागी लंबा सिंह माइथीबा पीदुना गोल्ड मेडल लौखी चही तरा तरेत मखा कांगलुप की नुपा की तोंगान तोंगान बा वेट कैटेगरी की फाइनल बाउट ता ABA गी ऋषभ TS MKBA गी L उनिंगबा SRBA गी O आर्नोल्ड माइ पाक्तुना गोल्ड मेडल लौबा ngamkhre हाइरे इंडिया बी मणिपुरना कोलंबिया थोरगा टीम चैंपियन ओइख्रे हौजी मखा ताबा पाव पिजरी इम्फाल की मपाल कांगजै बुंग चथरखिबा तरा मंगारक सुबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल लिसिंगनी कुनगा मंगागी ngasi सानखिबा फाइनल मैच ता इंडिया बी मणिपुरना कोलंबिया थोरगा टीम चैंपियन ओइबा ngamkhre
Manipur Horse Riding and Polo Association na sindon chathakliba Polo International lisingani kunga mangagi final dangasi India B Manipur amasung Colombia lamba taunukhiba da India B Manipur na panjan nipan mangada maithiba piram laga winner obengam khibani final match adu da punna sakar mari sanakhibagi manungdani suba sakar loyo phawbada India B Manipur na Colombia gi panjal manga amada mangjin tharga lekhi makha tabale mauri ba sakar ani sanabada India B Manipur na ahen ba panjal ahumsu sanbangam ki Colombia gi wona sulemo riba sakar ani da panjal punna panjal mari sanki sakar mari loiraba loy phawbada India B Manipur na Colombia bu punna panjal nipan manga da thoiduna tournament asigi winner okhibani haire numinini chathar kiba district level sports meet losin khre mera yuva bharat Kaksing Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India na all Kaksing Khunno Sports Association aksa khusam na duna ngarang dagi hodona numini ni sumna chathar kiba district level sports meet ngasi losin baga loina na yumbu aksa na winner orbangam khre Kaksing district ki manung chanba Kaksing Khunno da leiba sono khawam lampak ta district level sports meet ngarang hodopagi thoram da Kaksing Khunno municipal council gi caretaker chairperson khumuksam leimana thoiba mithungle all Kaksing Khunno Sports Association ki president khumuksam samjaina thauram mapu aduga ASTC Waikong Yengkom jibana khanaba mithung oina saruk yakhi sigalone na lojare ngasi phongba huyelam pau pau se dagi khomjin jaba maru pau sing khwai punapu amuka hana khurumjari